finale. Oni čije vrijeme dolazi, a to su ni manje ni više nego naši najmlađi natjecatelji. Pozdravimo mlađe osnovce, natjecatelje koji imaju vjerovali ili ne do 9 godina starostnu dobu. S nama su startni broj 140, Tonio Galanja, Cerijak 141, Dino Staković, Nenad Dražić, 142, Lorenz Perlida i Jana Ramoščak, 143, Marin Kalić, Nenad Topoločan, 144, Tine Mosljak, Marina Margitić, Rešnić, Marija Voletić. Ajmo ti, Marina! Ajmo spin! Njih je 6, plesova je 5, a prvi od njih je engleski vals. Ajmo ti, Marina! Prije nego što počne, pravilo kaže da je plesnište toliko veliko da na njemu možemo plivati, plutati, plesati, uživati. A kako ćemo uživati kad je tamo samo jedan par? Sada idemo nešto provjeriti. Molim vas, pljesak za 2 para koji su na desnoj strani. Pljesak za 4 para koji su na lijevoj strani. Znači, da je jedan par otišao još tamo, pljesak bi bio vrhunski. Ali, nema veze, naučit ćemo drugi put. Maestro, engleski vals. Ajmo, Marina, tim! Ako ih još neko trkne, popravit će se skroz. Ajmo ti, Marina! Za one koji kažu da najmlađi natjecatelji, kao što su ovi mlađi osnovci, nemaju energije, nemaju snage, dokazat ćemo vam ovog trenutka kad budete vidjeli kako oni plešu tango. Maestro, tango.
quickstep. Jel može? Maestro, quickstep. Hvala vam od srca što ste bili danas s nama. Rezultat ćemo čuti nešto malo kasnije. Nakon prvog finala krećemo odmah. To za ti kategoriju mlađi osnovci. Finalisti, plesni pod je vaš. Očekujete rezultate, stoga nećemo truditi, reći ćemo ovako. 6. mjesto, Vid Pešnić, Marija Vuletić, Top Step Sisak. 5. mjesto, Kim Kusnjak, Marina Markić, 4. mjesto, Marin Kalić, Ena Topoločan, Športni plesni klub Bolero Osijek. 3. mjesto ide u plesni studio Tak Varaždin. Lorenz Pervenaj, Jana Ramšak. Srebrna medalja Antonio Gaon, Jana Cegar, Top Step Sisak. Vice prvaci Republike Hrvatske u kategoriji mlađi osnovci. Prvaci Republike Hrvatske u mlađim osnovcima za 2009. godinu su Dino Staković, Ena Dražić, Bolero Osijek. Čestitamo! Marina es